جارودا و سلاف لوبن بولتنا ساعت 15 نوچیان دی پیشکش بکن. هزین آسایش سلیمانیه چند ناوندên نزی PKKyê li Silêmaniyê girtin. آسایش سلیمانیê ragihandiye be biryara Encûmena Dadweriya Iraqê efsaziya hatine girtin. Moleta wana karkirinê heya dawiya sala 2024 bûye. اندام شاندا بریا امرالیه ادریس بالوکن داخل حکومت و شاندا نهایا امرالیه کریک و اگر پیواجوی که چارەسەریه هبه دوی به زلالی به. لترکیه و باکور کردستان جایکی چلیا 2025 و خرجین پاسپورت باج اهلیت و جزاین ترافیک جه 43.93 جه صده هاتن زیده کرن. یکم ببکا ای سال پارزگه هاوانه باکور کردستان جه دایگ بویه ناو ایمن لحاتیه کرن. هزین آسایش سلیمانیه چند ناوندên نزی پارتیا کارکرین کردستان ل سلیمانیه گرتن. لگوری مدیا نزی پارتیا کارکرین کردستان PKKyê روژا سهشنبه 31/12/2024 هزین آسایش سلیمانیه گلک ناوندên چاندی ریخستن مدیا بی بریارا دادگهی گرتنه. هفدم چافکانیه که جه آسایش سلیمانیه جارودا را گوتیه کو لبن روناهی بریارا انجمن دادوری عراقی ایرو مچند ناوند و ریخستن گرتنه کو دستور آوان خبات حتی داویا ای سال بو ایرو دستور آوان به داوی بویم. لگوری آگاهیان ناوندین تفگرا جنین آزاد کمپانیا نوگار و مرزیا و کمپانیا گزنگ گوش بو جن تیوی کار دکه هاتنه گرتن. روژا شش طباخا ای سال جی دسته دادوری هلبجاردن عراقی به تاوانا تکلینوان به پارتیا کارکرین کردستان را هر سه پارتین آزادی و دموکراسیا ازدی و برای تکوشینا دموکراتیک و پارتیا آزادی جواکا کردستان تفگرا آزادی هلوشاندن بریار داکو بارگه هنوان بین گرتن و دزدانی نسر مالیت هاوان. اف چافکانی آسایش سلیمانیه دبیجه جیکو گرتنا وان ناوندان هوجه دستوره که دن دادوریه نبوش برکو مبری بریار خواه جا انجومنا دادوری عراقی ورگرت بو. گرتنا وانجی حتی وی دمیه کو دستور خو لبغدای نو بکن. پشتی هفدیتنا به دنابرا پارلمانتارین دم پارتیه پروین بولدان و سری سوریه اندردا کو لگل عبدالله اوجلان شالیه پروین بولدان و هات را گهاندن کو دم پارتی ده داخوازه هفدیتنه جه پارتین اپوزیسیونه بکه پرانیا پارتین اپوزیسیونه آماده نکو به دم پارتی را بجون. اپوزیسیون همان دمه به شرط کو ارک سرکی پارلمان توی با پروسه بزلالی وره مشاندن پیشگیری هفدیتنین به اوجلان را دکه. دما سردان پارلمانترین دم پارتی پروین بولدان و سروسوریه اندر در بری PKK عبدالله اوجلان لسر رول اپوزیسیون ترکیه یاد چارەسەریه داد بیجه جبو سرکفتنا خباتکه به وی جدیت پیشنیار و بجداری اپوزیسیون جی به قیمته. گوتن اوجلان جالی بشک پارتین اپوزیسیونی و جی به ارینی هاتیه دیتن اپوزیسیون همان دمج بو هفدیتن به دم پارتی را جی آماده یه. Bu sürecin neye evrileceği, bundan sonrası için nasıl devam edeceği veya edecek... De derbarê çarenivîsa proseyê û berdewamî yan jî sekinandina wê de nêrîn Amedê piştî hevdîtinan zelaltir bibe. Lê niha em jî tenê agahiyên li ser medyayê dizanin. Ne deshilatê ne jî aliyê din em agahdar nekirine. Birêz Pervîn Buldan dibêje em ê daxwaza hevdîtinê bikin. Em jî niha tenê proseyê dişopînin û şiroveyên xwe dikin û hewl didin ku fêm bikin. Konuldu Sayın Pervin Buldan tarafından ama sadece gözlüyoruz, anlamaya çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. Öcalan de dema hevdîtinê de heman demê dibêje bêguman yek ji qadên herî giringiyên vê beşdariyê jî dê parlamentoya Tirkiyeyê be. Ev nêrîn Öcalanî heman demê daxwaza opozisyonê jî û opozisyon dixwaze di vê proseyê de erkê sereke yê parlamentoyê be. Devleti, ülkeyi, toplumu ilgilendiren çok önemli bir konularda
دمجارن کو پیوندی به دولت و حمو گله مره هنه نابه کس حساب لسر برجواندین خوین شخصی بکه یادن جی نابه کو پروسه تنه به پروسه که کو اردوغان و باغچری لپش دری انگرتی برای بدبن. Kapılı kapılar ardında görüşerek yürüttüğü bir süreç olmaktan artık bu sürecin çıkartılması lazım. پارتیا سرکی اپوزیسیون جهپه جی آماده یا بدن پارتی را بجه و جهپه جی حکومت جی داخوازه که کو پروسه که نو یا چارسری مالباتین شهیدان و خلک ترکیه دلگران نکه. بریا کو سرسریا اندر و پروین بولدان سردان امرالی بکن هف سروکن دم پارتی سردان پارتی اپوزیسیون ترکیه کرده بود. daha hareket ki plan tekirin ku dinavbara dem parti ve opozisyonu da hafditin beyne kirin evjid demek de ya ku opozisyona Türkiye bir şeveye ki geçti pejgiriya diyalog dike le daxwaz ki ku mesela dibin bane parlamentoya da o bir şeveye ki zelal ve vekri ve şeffaf beta gotu beşkirin Şevket Erki Ruda Ankara ادریس بالوکن کو اندام شاندیا هدپی بود در پیواژویا چارەسەریە یا ساڵن 2013-2015 دا بەشداری هەفدیتنên قەندیل و ئیمرالیە کرەبوو بەحسا هەوڵên نهایên چارەسەریya پرزگرێکا کوردەکە. بالوکن کو بەریا 10 ساڵان جێگرê serokê kûma HDP bû di derbarê gavên niha da ragihand ku derî hatiye vekirin derfetek heye û got ku gehandina peyama Birêz Öcalan ajbû hemû partî û aliyên siyasî dibêje agihdarkirina li ser bingeha vê paradigmayê eger ew alî ji dûrî ramanên dem Kurd erênî binerin û rol bigêrin giring e herwiha pêwîst e qonaxên pêvajûyê bi awayekî zelal ji hemû çîn û beşên civakê ra bên eşkere kirin. ادریس بالوکن herwiha balkişanda ser giringiya beşa peyama Öcalan û têda piştrast kir ji ser biratiya Kurd û Türkan tekes li ser wê yekê kiriye got ku ev pêşinyara Birêz Öcalan ajbû parvekirina peyaman li gel partî û aliyên siyasî û civakê nîşan dide ku mîkanîzmeke wisa daye berxwe ku vê carê dixwaze kêmasiyên carabûrî jî çareser bike. Balûken got jî ku bi dîtina min hîn zû ye ku mirov behsa pêvajiyeke nû bike. Dikare behsa paradigmayeke nû bêkirin me ev yek di axaftinên dewlet baxçelî û hind daxuyaniyên rayedarên dewletê da jî dît. Balûken herwiha diyar kir ku wan di salên 2013-2015 da jî bi heman awayî hewl daye bu vê mijarê lê xwastek ji alî beramber nedîtine. دچینە ئامەد یا باکوورê Kurdistanê mêvanekê me heye berez Sidqî Zîlan mafnas dê ji gel li Amedê li gel me be berez Zîlan hûn gelek xêr hatin. Şwê dest pê bikim yanî nerîna we li ser vê pêvajiya nû ya aştiyek ku tê behes kirin ev hewlên ku tê navbêtin daxuyanî karvedanê ku derketine hûn çawa lê dinerin. Ana mijara Kurdan çar parçay Kurdistanê yek mijara ew zê Rojava ye Tirkiye zê yani ew pêvajoyekî ew danûsendinakî ji bi navê Öcalan tê Rojavê tengasiya Tirkiye Sûriye'de ana heyî hûn zanin heteşe ew hevalbendê wî yani Esad çû Şam dest xist Sûriye seraser dest xistine Rojava maye Rojava eger gor daxwazê Tirkiye tişta ku Tirkiye pêşniyar dike dibe çekê xwe teslim bikin. Yani ji bo vê meselê Öcalan ew demêra alîkarî dixwazin. Xuyayekî nêvcû Öcalan yani ew qebûl kirine yani heta ciyekê mesele çi ye Qandîl hevalê İran û Esad bû. Her çi qas înkar bikezî ew rast e ew têkiliya YPG û PYD û Rojavayê da têkiliya wana Amerîka jî bê dilê Qandîlî bû. Ana hûn zanin piştê şerê Gazze têkçûnek mezin vê herêmê çêbû ew jî çi ye Hizbullahê Lubnanê agirbestekî qebûl kir Esad çû İran
تنگاسی مزن داره برای صدقی هیریش یمنی دکن چرچوه اوه وی جاره لگل یا 10 سالین بره هون جداهیه که چاوه دبینن وی جاره براستیشی جدیه yani beri desti Kurdan daha xort bu, desti PKK'zi xort bu, fakat ana desti PKK xortine ev çerçeve ku medani mego hunzi agahdarın, fakat tişteki din hene Rojava'yı da desti Kurdan çar parça yani diaspora dahil desti Kurdan emkarın bejin xorte. Eğer yekitiya xo çekin, ev seknavan ev devam bik ve sekna xo muhafaza bikin. Hineki mesafe girtin ana mesela 10 sal heye deru dor Kürt Haremi Kürdistan em Kürdi Bakur diaspora او دوست کردان میسال مینا دولت آمریکا دبیجن که مثلا شو روجاوا مرجع سرکه یه دولت اواکو دوی PKK چک دینه دی اف یک چه ببه نه اویا نبیجه مثلا حتی چک و مثلا هم گرک باش او بکن داخواز اوان او جالانو هدف دم مکردان اوکی ام روجاوا هیزی یپگه اقنا بکن چکی خود دینن یعنی مسئله قاندیلی نه حتی هنکی وان مثلا پارتیا ای قیزا ترکش یکسی لشکر یعنی یایجی او نیزی یعنی emekliye yani takavit buya tesakayda go eğer PKK çek deyne hebuna tesakay Rojava'yı da Kürdistan'a başurda namine meşruiyete men namine em tengasi dibinin yani devlete Türk davi naxwaza ana PKK çek deyne mijara yekem jubeywan Rojava'ya YPG çek deyne yani statüyü ki fiili ana de facto desti Kurdan da heye de bira ev tünebe yani mesele Suriye Rojava'ya mesele Kandili mesele duyemine juanra ne derde hatta naxwazin PKK yani eğer mesela nihal Rojava'ya Kurdistan'ı ve tabxuji amaja pekir piwandiye kewan ya his legal Amerika'ya heye yani di çaban durawe و Amerika'yı de beheleko YPG çek deyne ya ne شخواب زیاده درجه 10 سالانه اوجی لور سرمایه گذاری دکه پشگیری آوان دکه اوجی ده حسام به ABD Amerika duhazı de beje YPG'ra yani Rojava'ya yani hükümet Rojava'ya evya de beje 10 sal evya de beje de bir tekili xwe o Kandili PKK ucalani kut bikin hun Kurdi Suriye hun çu duhazın evya buhazın ana roja ki Esad şu roja ki din evi tişteki PKK evdeki yani alawan evidin wan evbun yani manzara ki din hatuli edneverim tişteki evi xrab bejim yani 10 sale em rica dikin Kurd rica dikin dostu Kurdan rica dikin ev daxwazı men ne aneci vakti tengasi di 24 saate da ev kabul kir ana ala Suriye nu kabul kirine şuna kelekavi da ala Kürdistan gerek hebe ana harimi Kürdistan'ı çavadı ki gel sazi sivil ala Kürdistan'ı ameldeki resmiyeti da hükümete harimi harimi başur evdeki yani ala Irak u ala Kürdistan keleka hebe avkat şaşbunet ki ala Suriye nu ameldekin ala Kürdistan'ı kelekavi da nine yani لا ترکیه جی بحثا دستوره کنو تکران بیجار کاچه دناواوی دستوری داده به چه تی پیش بینی کرنج بو کردان دوی دستوری دا د چارچوبا وی پیواژوی دا دی تشتک هبه بو کردان خوشکا من آنا گرک روجاوا می یکم روجاوا به او برادر می که روجاوا دا آنا حریم روجاوا صلاحیت دستی وان دا ام گره آلی کاریا وان بکن آلی دیپلماسی ام gerek حول بدین که شر ما بین ترکیه و روجاوای دا چه نبه çünkü şer tişteki xirabe او هیزی کردان زی تونه یکی جبو هم بری ترکیه شر بکن سرکفتی بن اویازی هم راستیا خوزی قبول بکن
بالدبلوماسي او برادر ما تيكلاخنو PKK قط بكن بيجن على قيمه قانديل تنيا PKK تنيا ام هيزكي جدانن او غور منفعتها ما مصلحتها ما كردان قالي كردستان بمشن او مساله تركيا روجاوي وقت كوره ام باقفن غير جبه مساله يعني چار parça كردستان دياسپورا داخل او دوست كردان gerek hatta mesele Rojava am çareser nekin ev mesele din ez ne bawerim ki alime tişteki erini çebe. Yani eğer bir avayı beveket bahs keyku hemmi fokasa Türkiye Erdoğan devleti liser Rojava'yı Kurdistan YPG danina çekbe. Le Türkiye yani lehemberi ve çhaya o calan ve ser çrazi be dem parti bigişti Kürt le Bakure Kurdistan le Türkiye de ser çrazi be. Evzi listike ki mezina ana Rojava evi hezi YPK beje em godariya ucalan dikin evya dibi itiraf ki mezin demek ki hun giridayı PKK'ne hun giridayı ucalanın. Evzi listike gerek vi listikizi bizanın beje kararı ko em dedin. Em Kürtzi em kararı ko dedin Kürdi Bakuri em nikarın godariya ucalan bik. Ucalan seroki PKK'ye kandiliye. Çi beji bravana beji. İntihar dikin, çeki ko teslim dikin, şer dikin, jimera alaka nake. Me gereda yani gelek Bakurti gerek beji em ne geridayı ucalanın, em ne geridayı PKK'ne. PKK zaten wenda kiriye şer. Vakta ku İran'ı wenda kir, Esad'ı wenda kir, hevali wenda kir, wizi wenda kiriye. Ana Irak'ı dazgi manzarayı ki nu, denkleme ki nu çebuya, Suriye'de denkleme nu çebuya, Lübnan'da, Türkiye'de de denkleme nu çebuya. Yani ya ki wenda kiriye, şer wenda kiriye bir sale, hebuna wizi jiboy me tişteki ifade nake em çuma her tişte xo teslimi wan bikin ew godariya hani ucal çi bêje ucalan mezin me serokê me na em evya bêjin em xetayekî mezin dikin. Başa. Lê ev tişta hûn dibêjin berê sidqî. Pirzgirêka Rojavayê Kurdistanê ya ku Tirkiye ji xwe re kiriye pirzgirêk weke matirsî dibîne. Wê çareser bibe? Li gorî axaftina we renge hûn ê dibêjin ku pêvajûnî nebtine mesele ev e eger ew be imkana çareseriye ve bigihêje encamê? Ew xudê zane, ew diplomasî zane, zor zane, zêr zane. Yani eger Amerika fırsat nede Türkiye hêriş neke, hêrişê Rojavayê neke inşallah statû berdevam be. Fakat ew biraderê mezî bira yekîtiya xwe çê bikin. Yani em dervazî nikarin müdaxeleyê Rojava bikin, ew yekîtiya xwe çê bikin. Ew insanî me ki Rojavayê da yani niştici vê derîne bira yekîtiya xwe çê bikin, biraderê Arab razî de hev bikin, herêmê Rojava bira statûyê wê hebe hemberê Şamê. Dünya zî evya fehm dike, evya kabul dike. Çünkü Şam çi dibe nexuyaye. Hêzekî terorî ana Şamê da bûye hikûmet. Türkiye zî alîkarî wî dike. Gayri Türkiye kes YPG ew biraderê me ki Rojavayê de kes hêzê terorî kabul nake. Ew ji bo Kurdan serkeftiyekî baş e. Ji bo Kurdan li Bakurê Kurdistanê weke ku Erdoğan di daxuyên xwe de jî dibêje ku demizgîniyên wan hebin bo sala 2025 çi jê tê çavarê kirin? Na ew xapandinekî mezin e yani ez ne Erdoğan'ı bawer dikim ne Bahçeli'yi bawer dikim ne hükümete wan bawer dikim. Hatta ana 10 sala wan Afrin mesela çûn bi çek û silahê xwe ew insanê me goçber kin bi hezaran nîzî sed hezar zêdetir Kurdî qedexe kirin. Ana perwerde Afrîn'de qedexe ye. Eger cî dest xistine giş destê hêzên terorî ra dane yani Türkiye alîkara usu navdane tiştekî saxte SMO yani orduya Suriye nav kirine giş çetene. Ta'da Kurdan dikin zamanı Kurdi qedexe kirine. Eger Rojavayê da desti Türkiye keve zamanı Kurdi qedexe be perwerde bi Kurdi qedexe be statûyê Kurdî zaten namine kanuni esası nu Suriye'de zî navê Kurdan derbaz nebe. Yani tiştekû Türkiye'de dixwazin Suriye'de zî hebe. Türkiye ana
قانون اساسی ترکیه من ناس ناکم دخوازم من آسیمیله بکن سوریه دیزی اویا دخوازن اویا زلاله ام زگرک زلال بن کن تشته کو اوجالان دبیج فلان او تشته از باشە ناخوازم شیرۆڤ بکن وی ئارمانجا وەکەم بەحەز دەکەن و ئەگەر ڕاوەستاندنا شەڕ بەڕووڵە ئالیین کوردیل باکوورێ کوردستانê partên siyasî wê derê çi dibe بۆی ku ev armanca bicêbe yani divê ew çi bikin يعني ام هرتش نكار بيجن حوجاني نزم بيجن ام زي غور خوف شخصيات سازي ام حول ددن بارتيزي حول ددن الحمد لله كلمه شياره فقط ناخذ ببس سبب هنا كي تشتك نباش او جي يعني شر ام ناخذن ام هندوري تركيا دي شر ناخذن ام سوريا دي شر ناخذن zaten سكنه كردان 10 ساله 14 ساله سوریه شر براکوجی ناخوازه عرب هف نکوجن عرب و ترک هف نکوجن عرب و کرد هف نکوجن ام مافدارن ام عالی حقینن فقط اوی که شر گش کرنه سوریه خرا کرنه هریش اسرائیلی آنها هیا بدنگن دخوازن هریش کردان بکن مازن اوقاس میرانی آنها هیا برای هریش اسرائیلی بکن برای همبری اسرائیلی درکبن گش درو دکن یعنی اسلام او ناوی اسلامی که خود کرنا دراوه سخت او ناوی دنزج خو کریاس يعني قال سوريا حسناكن او كي قال سوريا حسنكن قال عرب حسنكن امن ام برايه هفن ام نياري تركيا نياري تركانن ام ما في خد خازن او هيريشي مادكن 10 ساله 7 ساله هيريشي مادكن مساله اف باش قالك سباس بريس صدقي زيلان مافناس ج آمده هون لقال ما بون خير بين ایروسر صبح لا استانبول خبشاندانک گلک برفره باره و چو خبشاندان جالی وقفا جوان ترکیه و هات باره و برن 400 رخصن جواکا سویجی پشگیریا و خبشاندان دکن آرمان جاوی خبشاندان پشتوانی ای بو غزه هر وها نشاندان رولا گرینگا ترکیه نافچه خبشاندان بدروشما ام دنیای هوشیار دکن دو ل آیا صوفیا ایرو لأموي وصباجي لأقصى وروجا كدنجي ولهلتي بالداخل أفخو بشاندران لجين جدا لإسطنبول برايبادج بريان ميجا صبية لمزنترين باجاري تركيا إسطنبول خلق جبو بشداری خو پیشاندانا پشتگیریا غزه ببه بر به مزگفتا آیا صوفیا ودچن. پشتی نمیجا صبح خلق لسر پرا گالاتا کومبون و گوتار هاتن پیشکش گرن. خو پیشاندان جا آلی وقفا جوانین ترکیه و تبره و برن. و 400 رخصتن جواکا سویل پشتگیریا خو پیشاندانه دیگن. Dear Istanbulians, استانبولیان هیجا ایرو 453 روز بسر جنوسیدا غزای را در باست به. ام دوی دسپیکا سالا نوده نجبو پیروزباهی الور کمبونه. ام جبو پشتگیریا غزای لورن. ام جبو نشاندانا نرازی بونن لدیجی قرکرن و کنکوژیا خشک و براین خواه ین لغزای هاتن جمهف. خو پیشاندان بدروشما ام دنیای هشیار دکن دوه آیا صوفیا ایرو اموی و صبح اکسا روش هلتی حتل در خستن. وزیر جوانان و ورزیش عثمان آشکن باک سروک هداپار زکریا yapıcıoğlu gelek kesayetin siyasi دخو پیشاندانی da آماده بون. Kure Serokkomara Türkiye Bilal Erdoğan jî dixwe pêşandanê de amade bû û gotarek pêşkêş kir. Filistin'le dayanışma için burada. Em ji bo piştgiriya Filistinê û nehletkirina komkujiya Xezayê li verin. Aya Sofya hat vekirin. Mizgefta Emewî gihişt azadiya xwe. û niha jî ji bo Qudus ji bo Mescida Aqsa em li verin. Em ji İstanbulê birayên xwe yên Filistînî silav dikin. Mescid-i Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan selamlıyoruz. Ji ber xwe pêşandanê çendîn rêyên dihatin vê navçeyê ji aliyê polîsan ve hatin girtin. Piştî gotar hatin pêşkêşkirin, xwe pêşandan bi dawî bû.
بربه سالا نووا پیواجوی آشتیه جاره کدن بویا روژاوا ترکیه هفسروکن دم پارتیه ده پیامن خوین سالا نودا دا خواه آشتیه کرن گوتن کو دیریا دیالوگ پیش بخن. لالیه دن سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان جی ده پیام خدا گوت کو ده قناغا پیشی آمده دجبو ترکیه که به ترور گاوین به بریار باویشن هروها وزیر براوانی ترکیه جی جبوی چکدانینا PKKyê بانکر. ناونیشانا دەستپێکردنا قۆناغێکە نویا سیاسیە li Tirkiyê. Vê qۆnaغê di peyamên siyasetmedarên Tirkiyê yên derbarê sersalê de reng vedaye. Serokkomarê Tirkiye di peyama xwe de ragihand ku ew dê hewl bidin li Tirkiyê sedsaliya biratiyê bidin destpêkirin. Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye Di qonağa pêşiya me de ji bo armanca me ya Tirkiyeyeke bê teror û navçeyeke bê teror em ê gavên bi biryar bavêjin. Ji bo ev pêvajoya ku li pêşiya welatê me rêyeke nû vedike bi aramî bi niyeteke baş û ji heftê gihîştinê birêve biçe em hemû hewlê xwe didin. Peyama Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan jî Dem Partiyê bi heman awayî aştî xwaze. Hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakirhan û Tulay Hatîmonları dibêjin ew dê di serî de çareserkirina pirsa Kurd di hemû waran de diyalog û muzekereyan pêş bixin. Em dê bi berdewamî bibin dengê bindestan ciwan, jin û ketkaran. Em bi biryarin 2025 bikin sala hêvî û aştiyê. Ev derjî êliha Bakurê Kurdistanê û Wezîrê Berevaniyê Tirkiye serdana fêrgeheke firokên bêfirokevan dike. Di gotara xwe de derbarê sala nû de daxwaza danîna çekan li PKK kir. Terörle mücadelemiz sınırlarımızın Heta ku ewlehiya sînorên me bi temamî pêk bê, em dê li ser hewlên xwe yên li dijî terorê berdewam bibin. Takereya teröristan ew e ku demil destçekê xwe deynin û xwaradestî adaleta Tirkiye bikin. Silahlarını bırakarak yüce Türk adaletine teslim olmaktır. Serokê MHP jî di peyama xwe ya sala nû de li ser pirsa Kurd axivî. Bahçeli tekeskir ku divê êdî qonax tenê bi gotinan nemîne û pêngavên şêmber bên avêtin. Ji bo sala nû her kesekê hêvî û daxwazek heye. Piraniya xelkê Tirkiyeyê dema behsa hêviyên xwe dikin zêdetir behsa debar û aboriyê dikin. Ciwanek li Enqereyê jî ji peyamnerê Rojavê re dibêje ku sala 2024 tiştê herî nexweş guhartina serokê Fenerbahçeyê bû. Hêviya wî ew e ku dibêje bû sala nû ku Aziz Yıldırım careke din bibe serokê Fenerbahçeyê. Valla şu işte kaos ortamının bir an evvel bitmesi. Ez hêvî dikim tevleheviya welatê me bi dawî bibe. Ez rojên aram û aştiyê dixwazim. İyi bir günler diliyorum yani. Diyeceklerim bu kadar. Akademik başarı istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum bu yıl. Ez serkeftineke akademîk dixwazim. Ez dixwazim waneyên min baş bin û ez dixwendina xwe de serkeftî bim û bi havarê xwe re saleke xweş derbas bikim. Yolu geçirirsem en büyük iki dileğim bunlar. Her şey gönlünce geçsin. Sıkıntılı. Ez dixwazim sala nû bi dilê her kesî be û kesên ku kêşeyên wan hene çareser bibin. Bila rewşa debara xelkî baştir bibe. Bo her kesî şans dixwazim. Bereket değil. Sağlık anlamında önce insana sağlık. Başka bir şey gerekiyor mu? Önce sağlık. Serê her tiştî tenduristî ye. Belê tenduristî nebe tiştek nabe. Paşê aramî û debar û pere. Daxwazin min evin. Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi. Tiştê nexweşiyê sala borî hilbijartinên seroketiya Fenerbahçe bû. Alî Koç bû serok. Sala 2025 tenê daxwaza min ew e ku Alî Koç here û Aziz Yıldırım careke din bibe serokê Fenerbahçeyê. O kadar. Öğrenciyiz zaten. Bizim için hayat her türlü. Em xwendekar ji xwe ji bo me her dem jiyan di aliyê aboriyê de zehmeta. Sala 2025 bawer nakim guhertineke zêde çê bibe. Lê dîsa hêviya min her heye û inşaallah baş derbas dibe. İnşallah güzel geçer. لا ترکیه و باکوری کردستان جه یکی چلیا 2025 و خرجین پاسپورت باج و اهلیت و جزاین ترافیکی جه 43.93 جه صده هاتنه زیده کرن. لا ترکیه و باکوری کردستان به دست بکرنا سالا نورا خرجی باجین فرمی هاتنه زیده کرن.
وزارت خزینه و دارایی ترکیه رژه انفلاسیونه یا برهمانینه یا 43.93 یا 12 مهان کو ده مها جد مها 2024 دا راگهاند بو وکا رژه نرخاندنه جنوبه ده روجامه فرمی دا راگهاند. دا سری دا پاسپورت خدمتن کو جالی دولت و تینکرن باجو جزاین تین ورگتن لگوری رژه نرخاندنا جنوبه تین زیده کرن کو او جیوکا 43.93 جساده هاتیه زیده کرن. لگور بهای نو جایکی 2025 و خارجی پاسپورت 6 ماهی 1639 لیره بو 2351 لیره کو 66 دلار دکون پاسپورت سالکی جی 2397 لیره بو 3449 لیره کو 98 دلار دکون پاسپورت 2 سالان 3923 لیره بو 5644 لیره کو 106 دلاره پاسپورت 3 سالان جی 5558 لیره بو 8012 لیره کو دکه 227 دلار پاسپورت 10 سالان جی 7833 لیره بو 11275 لیره کو دکه 319 دلار هاتنه زیده کرن. بهای دفتر پاسپورت جی 709 لیره بو 1137 لیره هاتیه زیده کرن. هر وها بهای اهلیتان یعنی دستور شوفرتیه هاتیه زیده کرن خرجیا اهلیت موتورسیکلان وکا کو 1883 لیره کو 53 دلارن خرجیا اهلیت به یا اتومبیلان جی وکا 5678 لیره کو 106 دلار دکون هاتیه دیار کرن. لچیای گاباره لپارزگاه شرنخا باکور کردستانه ایرو صبح بیرا پترول یا کم آسالا نو هات کلاندن وزیر انرژی و چافکانی خوزایی یا ترکیه الپرسلان بایرکتار برای تلکنفرانسه بجداری و مراسم بو بایرکتار گوت کو وان در فتن کار زیده کرنه دخواز وان او کو سالا نو ببا سالا کشف نو کو و رکور نو ین برهم آنینا یا برهم آنینا پترول بگم آن لگاباره روزانه زیده درجه 7000 برمیل پترول تی برهم آنین نهاجی آرمانجا گهشتنا 100,000 برمیلانه. جیای گاباره لپارزگاه شرنخی یا باکوری کردستانی بری sabah ایرو دست bu kolandına yekem bira petroleya ishal hat girin. Çalışanlarımızla çok özel bir yılbaşıydı bizim için geçti. Wezîr Enerji û Çavkaniyên Xwezayiyên Tirkiye biriya telekonferansê beşdarî merasimê bû. Güzel neticelerle ve bugün istihdamı arttırdığımız. Tabii yine çok kısa bir süre içinde. Me derfetên kar zêde kirin. Her wiha di demeke kurta hevalên me bi hewildaneke mezin boriya îdil 4 yolê xistin kar da ku ev petrol bi rêya wê bê veguhestin. Ev jî pir girîng bû. Ev rastî nîşan dide ku projeya Gabarê çi qasî mezin bûye. Em dixwazin sala 2025 bibe sala keşfên nû û rekorên nûyên berhemanînê. Li Gabarê rojane zêdetirê 70,000 bermîl petrol tê berhemanîn û armanc gihiştina 100,000 bermîle. Petrola Gabarê salane 2 milyar dolar dahat heye û derfeta kar ji zêdeyî 3,000 kesan re peyda kiriye. Bugün Şırnak'ta îro li Şirnaxê yek sembola pêşketin hêvî û geşepêdanê heye. Ev jî petrola Tirkiye û petrola ku hatiye dîtine. Sala borî li Tirkiye bajarê ku herî zêde pêşketî bi rêjeya ji 144 Şirnax bû. Bira petroleya yekem ya Gabarê 13 îlona 2021 ketibû kar. Di 2022 de dîtina 105 milyon bermîl yedeka petrola xav li vê herêmê hatibo ragihandin. Berê Tirkiye ji ber sedemên ewlehî nikarî bû li van navçeyan li du petrolê bigere. Lê niha gerîlayên PKK li vê navçeyê newekberîne wê yekê ji destê rayedarên Tirkiye vekirî hiştiye. نافچه قوسر یا پارزگاه مردینه یک شوان دبرانه کو دعالی چاندنی دا ببرکته. جدکارن حرم پرانی گارس دچینن لی به بریار وزارت چاندنی ترکیه چاندنا وی برهمی ج سالابه و شنوه
يعني قدغه كرنا جودكار نافچه جيش و برياره دلگرانن باريا رودا و بانك لآلين پیوندی دار دکن کو دبیجن یک شوان دبیجه کو اگر افغارس او نچینن دی برسی بمینن ایجار ویتیک در بار روشوان ده هیا زویه که گارسه لنافچه قوسریا میردینا باکوری کردستانی به بریارا وزارت چاندنیه یا ترکیه چاندنا وی برهمی سالا به لسر وی زویه قدخیه بریاره جودکار نافچه نیگران کرنه و بریا روداوی بانگل آلیم پیوندی داردکن Garizde Çin'e mevr Çin minin mame çekin. Alternatif ürün isal soya u dentke berberiya çekirin. Cine gir dentke berberiya dolum 150 hafte kilojat ev خلاص dekir çiftçiya. Soya fasulyesi hakeza bölgeme çe nabe. وزارت چاندنی یا ترکیه ل 52 نافچه‌ین گریدا 11 پارێزگەهان ji sala 2025 û pêve çandina gariz bi hinceta kêmbûna ava binerdê qedexe kir. Parêzgehên Mêrdîn û Rihayeyên Bakurê Kurdistanê jî di nav wan parêzgehan de ne. Lê cotkarên her du parêzgehan gariz bi piranî wek berhemê duyemê salê diçînin û deriyekî giringê dahata wan e. Şama cotkara zêde nebaşî. Em genim diçînin wa garis bû jî ew ji beqanlığê wa ya sax kir. Em dibare xwe bê hawî dikin. Xêra garis hema em zarokê xwe bi salê dixin û tê bi pere jê bê girêdan tunê û ew em ê çav kir. Jê pêv hela ka jî sal pêv em binerin bêka çav garis tune bê bêka jî em çi çêkin. بریار ددمکی دیه لهمان نافچهان چاندنا برهمین وکه پامبو گلبروج و فستقین بن عرد و گلک برهمیندن گلگوری گارز زیده تر پیوستی آوان با آوه هیا نهاتیه قدخه کرن. تماشوان روداو اما بحثا بویرکی بکن لنافچه نیو اورليانز لولایات لویزیانا یا امریکای دیاره کسکه به بارهلگرکی دای سر خلکه بشراجی دا کتیه بتقه ایرشکریه دیارنها پولیس دا آخوان امی بشک شوارا و گوهیزن. With respect to numbers, خلق دا تقرد او جماري كوا استا للاي ما هي هر وقت بيشتريج بي ومراقيان دو كلواني جماركا بغورد تاوكو استاد زانين 26 کس بریندار بون که استال خستنا نخوشخانه یو ام سین و هر وها سوار کسی جلمانا لدوخی کی زور خراب ده کسی کی جلوانا دتوانی بلن استال نخوشخانه هاتو تا دروا لسبارت با جماری او کسانش که براونة نخوشخانه کانی دیکه تاوکو استا جماری تاوما لانیاد کاتکا جمارەی تەواوی هەموو قوربانیانمان دەست کە و ژمارەکەتان پێڕادەگەێنین و هەر کاتێک کەوا زانیاری لە بارێ و کەسانش کە گیانیان لە دەستدا یەکلا بووە ئێمە بڵاوی دەکەینەوە بەڵام تاوەکو ئێستا یەکلا بووەتەوە کەوا دا کەس لە ڕووداوەکە گیانیان لەدەست داوە ئێمە لەگەڵ هەموو لایەنەکان لەسەر هێڵین و هەروەها داوامان لە هەموو کەس کردووە لەو شەقامە دوور بکەونەوە و هەروەها ئەو تێپەشیکەوە بەرپرسان لە شوێنی ڕووداوەکە لێیان داوە تکایە لە شوێنی تەیپەکە دوور بکەونەوە ئێمە نامانەوێت هیچ کەسێکی دیکە بەوەی ڕووداوەکەەوە زیانی پێ بکات تاوەکو ئێستا ژمارەی تەواوی ئەو کەسان هەروەک پێشتر باسم کرد لامان نییە بەڵام ئێمە لەگەڵ خەڵکی ناوچەکەەوە هەروە لەگەڵ بەرپرسانی دیکەش لە سەرێڵین بۆ ئەوەیکەوە زانیاری تەواو لەسەر ڕووداوەکە پشتڕاست بکەینەوە ئەو کەسەی کەوە ڕووداوەکەی کردووە و دەتوانین بڵین تۆمەتبارەکە جگەلەوەی کەەوە بەسەر ژمارێکی زۆر خەڵکدا ڕۆشتووە تەقەشی لە بەرپرسانی پۆلیس کردووە دوو لە بەرپرسانی پۆلیسمان تەقەیان لێکراوە و هەروەها براونەتە نەخۆشخانە
و دواتریش ئێمە سەردانیان دەکەین و لە تەندروستیان دەپێچینەوە. داوامان لە هەموو بەرپرسانی پۆلیسمان کردووە، هەموو ئەندامانی پۆلیس بۆ ئەوەی کەوا بێنە سەر هێڵ. شەوی ڕابردوو تەواوی هێزەکانمان لەسەر شەقامەکانمون بۆ ئەوەی کەوا بتوانن ڕێگە لەم جۆرە ڕووداوە بگرن، بەڵام بەداخەوە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو شۆفێرە توانی بەو شێوەیە ئەم زەرەر و زیانە بە خەڵکی ئێمە بگێنێت و هەروەها ئێمە ڕزانیاری تەواومان لەسەر ڕووداوەکە کۆکردێتەوە و ئێستاش لە کۆکردنەوەی زانیاری بەردەوامن، بەڵام تاوەکو ئێستا پۆلیسی فیدرالی ئەمریکا ڕایگەیاندووەکەوە بەرپرسیارەتی و لە پێچینەوە لە ڕووداوەکە دەگرنە ئەستۆ ئێستا ڕێزان لە پۆلیسی فیدرالی لەلای ئێمەن و ئەوانیش لەگەڵ ئێمە کار دەکەن بۆ ئەوەی کەوا لە ڕووداوەکە بپرسنەوە و هەروەها دەیکنیش لێرێ بۆ ئەوەی کەوا زانیاریتان پێ بدە. من بەیانتان باش من دەنکەنم لە پۆلیسی فیدرالی ئەمریکاوە ئێمە ئەم دۆسیەی ئەم ڕووداوە دەگرینە ئەستەوە. ئەو ڕووداوە ڕووداوێکی تیرۆریستی نییە، بەڵام تاوەکو ئێستا ئەو زانیارانێ تاوەکو ئێستا کۆمان کردوتەوە یەک ئامێرێک لە شوێن ڕووداوەکە دۆزراوەتەوە. ئێمە تاوەکو ئێستا لێکۆڵینەوەلەوە دەکەین بزانین ئەو ئامێرە چی بووە، داوا لە هەموو کەس دەکەین لە شوێنی ڕووداوەکە دوور بکەونەوە بە شێوەیەک نەچنە شوێنی ڕووداوەکە تاوەکو زانیاری زیاتر و هەروەها زانیاری زیاتر کۆ دەکەینەوە بە خەڵکی ڕادەگەێنین. دواتر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هەموو ئەو زانیارانە ئەشکرا دەکەین. دەمەوێ ئەوە بڵێم ئێمە بەردەوام دەبین لە کارکردن و هەروە هەموو خەڵکی نیو ئۆرلێنزش بەردەوامن لە چێژوەرگرتن لە کاتەکانیان. خەڵک دەبێت دڵنیابن لەوەی کەوا سەلامەتن، هەرچەندە ئەو ڕووداوە تراژیدایە هەیە و داوای لێبوردن لە هەموو کەس دەکەین، بەڵام دەمانەوێت خەڵک لە ژیانی خۆیان بەردەوامن تەنیا لەو شەقامە دوور بکەونەوە کەوا ڕووداوەکەی لێ ڕووداوە. لە ڕاستیدا ئێمە هیچ پرسیارێک لە هیچ ڕۆژنامەوانێک وەرناگرین تاوەکو زانیاری تەواو کۆ دەکەین. وەر بۆیە پێتان دەڵێن لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی دواتر کە ئەنجام دەدرێت هەموو پرسیارەکانتان کۆ بکەنەوە. دواتر لە کۆنفرانسەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لە کاژێری 11 دەتوانین هەموو زانیارێکتان پێ بڵێن. ئێستا هیچ پرسیارێک وەرناگرین. پۆلیسên نیو ئۆرلێنز و هەروەها پۆلیسên فەدرالیên ئەمریکایê behsa vê bûyerê kiriye ku li vî bajarê çêbûye bûye sedema kuştina 10 kesan û birîndarbûna 30 kesan. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê niha em bizandin di dema van 24 demjimêran da çi bûyer çi tişt çêbûye. Em hinekî dê li ser rawastin. Li navçeya Gebzeya ser bi bajarê Kocaeliye Tirkiye jî da operasyonekê da 10 kes bi hinceta parvekirina wêneyên rojnamavan Cihan Belgen û Nazim Deştan hatine desteserkirin ku her du rojnamavanan di êrişeke dronên Tirkiyeyê da Rojavayê Kurdistanê ewana hatibûn kuştin. Roja sêşemê 31 Kanûnê 2024 hêzên ewlekariyên Tirkiye li navçeya Gebzeya Kocaeliye da operasyonekê da bi ser çend navnîşanan da girtine hevserokên şaxa Gebzeyê yên Dem Partiyê Melike Aydin û Ömer Yıldız di nav da 10 kes bi hinceta propagandeya rêxistinê hatibûn desteserkirin lê ewana pişra hatin azadkirin û hin kesên din hatine desteserkirin. Li navçeya Serêguleya ser bi parêzgeha Semsûr ya Bakurê Kurdistanê jî ciwanê 24 salî yê wenda di nava gulê da mirî hate dîtin. Li navçeya Serêguleya roja duşemiyê sîhê Kanûna 2024 Elî Kiracê 24 salî ji malê derketibû careke din ve negeriya malbata wî piştî ku agahiyê jê wernegetin bû dîtina wî hêzên emnî agehdar kirin di encama xebatan da otomobîla Elî Kirac roja sêşemê 31 Kanûna 2024 li kêleka gula Serêgulê hate dîtin. Tîmên bi navê di nava gulê da hebatên lêgerînê dest pê kirin. Termê Elî Kirac di nava gulê da hate dîtin û ji bo karan otopsiyê jî ji bo nexweşxaneya dewletê ya Semsûrê ew hate veguhastin.
لا پارێزگەها ئەرزڕۆم یا باکووری کوردستانی ده بەشێکە نهێنی یا د پشتا کامیونێکێدا نەح کوچبەر هاتنە دەستە سەرکردن دوو کەس jî بە تومەتا قەچاقچîtiya کوچبەران هاتنە girtin. Li gorî daxuyaniya ku roja sêşemê 31 Kanûna 2024 ji aliyê rêveberiya Ewlekariya Erzeromê ve hatiye belavkirin tîmên wan di çarçoveya xebatên robrobûna قەچاقچîtiya کوچبەran da li ser gumanên ku li yek ji xalên pişkinînê yên bajar kamyoneke wan rawestandiye têda dest bi lêgerînekirine di encama xebatên lêgerînê da di beşeke nihênî da ku pişta kamyonê bû neh koçber hatine deste serkirin her wiha şofêrê kamyonê û kesekê din jî betûmeta qeçaqçîtiya koçberan hatine deste serkirin. Koçberên deste serkirî jî piştî karûbarên îfadeyê ji bo navenda vegerandina koçberan a Erzeromê hatine şandin. Li navçeya Eyûbiyê ya Rihayê jî de demjimêrên yekemiyên sala nû da otomobîlê li jinekê xist ew kuşt. Li gorî agahiyan şevê din derdora demjimêr yek û nîvan li taxa Asyayê ser bi navçeya Eyûbiyê ya parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê. Otomobîla ku êm çi şofêr bû li jina bi navê Sabîhe Koçokoç ya 36 salî xist. Li ser agehdarkirinê tîmên tenduristiyê û polîs bu cihê bûyerê hatine şandin. Tîmên tenduristiyê zanîn ku Sabîhe Koçokoç li cihê bûyerê canê xwe ji dest daye û termê wê jî birine morga saziya tîpa dadî ya Rihayê. لالیەکێ din demeke ku li hinek bajarên Bakurê Kurdistanê berfeke zêde dibare li hinek herêman jî berf heta 3 metreyan bilind bûye bariye. Şevê pileyên germayê dadkevin bin 20 pileyan. Raporek di derbarê rewşa berfbarînê li Bakurê Kurdistanê navçeyên wê em bibînin. Parêzgeha Mûşeya Bakurê Kurdistanê ye. Di serê salê de li hinek herêman berf heta 3 metreyan bilind bûye. Bi şevan pileya germî heta bin 0.20 pileyan dadikeve. Ji ber berfê rêya bi dehan gundan hatiye girtin û xebatên vekirina rêyan berdewam e. Şu an Cevizlere bölgesindeyiz. Em niha li herêma Ceviz dereyê ne. Têkoşîna me ya li dijî berfê berdewam e. Berfa ku berî 2 rojan bariya vegeriya Pûkê li hinek cihan di 3 metreyan bilind bûye. Em paqij dikin înşallah dê îro xilas bibe. Li parêzgeha Agiriyê jî bi heman awayî sermayeke zêde heye û çemê Muradê qeşa diherike. Tabii ki bizim Helbet demsala me ya zivistanê diyar e berfa berê tune. Sermaya hişk aberê jî tune. Niha pile dibin sifrê de 15 ye. Lê tu dibêjî qey dibin sifrê de 4-5 e. Hewa xweş e lê em dicemidin. Zivistana me wiha ye. Bajarê herî sar ê Rojhilatê Agirî ye. Li bajarên serhedê yên Bakurê Kurdistanê ji ber berf û pûk û sermaya zêde camên kargeh û otomobîlan qeşa girtin û hinek weratî bi betaniyan otomobîlên xwe sermayê diparêzin. Sermaya zêde bandoreke xirab li jiyana rojane ya welatiyan jî kiriye. Îcara em ê behsa yekem zaroka sala 2025 bikin ku li parêzgeha wana Bakurê Kurdistanê hatiye serdunyayê ji dayî bûye navê Eymen lê hatiye kirin. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye her sal yekem zaroka ku di xulekên destpêkê yên sala nû da ji dayîk dibin rojev. Îsal yekem zaroka salên li xwişxaneya perwerde û lekolînan a parêzgeha wanê ya Bakurê Kurdistanê ji dayî bû. Dayîk û bavên yekem zaroka îsal ya wanê Husna û Muhemed Emîn Özdemîr navê Eymen li zaroka xwe kirine. Serokê Pizîşkê Nexweşxaneyê Dr. Remzî Sarikaya ragihand ku xizmetên wan ên tenduristî di sala 2025 da jî weke 2024 dê berdewam bikin. Li gorî amarên fermî sala 2023 19,314 zarok li wanê ji dayîk bûne. Amarên 2024 jî hê nehatine belavkirin lê Eymen navê xwe li serê lîsteya 2025 danî. Ev bû tenev dawîtê. ببینم خیر. نوچه به سپونسریا FIB